Akisbani Imphal Nolini Devi na pau pajari ahanbada madu iba pau hanagi Mukhyamantri Nongthombam Birena haidi sahi asidagi CMHD gi senpham lupa koti nifu manga te hengatkre lanjena tuna leiba angangsingda pungning wakhal gi anabasing leiba thingnari haina Manipur Commission for Protection of Child Rights gi chairperson Kaisam Pradeep Kumar haidi Pradhan Mantri Narendra Modi na Emerging Science and Technology Innovation Conclave Lisingani Kunmanga ngasi New Delhi gi Bharat Mandapam da hodokre amishung Rashtrapati Draupadi Murmu na ngasi Uttarakhand Vidhan Sabha gi Silver Jubilee thorong komari leinana Dehradun da pangthokpa mifam da saruk yari Hanagi Mukhyamantri Nongthombam Birena haidi miyamda Chief Minister gi Haksel gi tengbang CMHD gi kanaba hena phanghanaba sahi asidagi scheme asigi senpham lupa koti nifu manga da hengatkre Social media da thagatpa warul amada Sri Birena hai chaliba sahi asigi oina scheme asigi senpham lupa koti nifu manga thadokhibagi pauleire miyam gi ana layeng da khudongchaba piriba yaipa thorang asi English ngani 19 gi January 18 da hodokhibani Taurang asiki makada Manipur gi miyam da sauna kanaba piduna lakli CMHD gi makada hauzik phawbada raija asida miyoi lakani lising humputara manga layengkre miyoi lak mari hena ming salakre yaipa taurang asiki makada lupa koti chahum kunthra mathoi sijinaki mangnai layeng bangamdana lairakhiba miyoi kayagi pau taraba matamda scheme asiki magun khanglakani Scheme asi budget lupa koti 10 dagi kun phawba haplaga haudorakhi adibo haujikti miyamna scheme asiki kanaba khanglakpa amasung scheme asibu maipakna paikhalakpadagi sahi asidagi scheme asiki senpham hengatkibani Maki warol aduda hai raija asiki oina haujik phawbda CMHD amasung PMJAY ki makhada punna miyoi lak manga lising yankhaitare chanipan kunmathoi layengkre masigi damak lupa koti satre taratare starting tokhi Haujik phawbda CMHD gi makhada nauna imung lak amalising kunthamari jamapan kunthamatoi ming chalakre miyoi lak mari hena scheme asigi kanaba pibangamle PMJAY gi makhada miyoi punna lak taruk henbada kanaba phangali Raija sida sahi ani makai helaba tangdu leitadaba pibam asina angangsingda khwaidagi hena awapa mayoknabagi mathakta pokning wakhal gi anabasing leiba thingnari haina Manipur Commission for Protection of Child Rights MCPCR gi chairperson Kaisam Pradeep Kumar haidi Akasbani Imphal gi pau kangbuga khanana unaba amada Sri Pradeep Kumar hai sahi ani helaba irang asina lanjena duna leiriba angang gi masing asi apunba oina lesing kun manga rom leibagi report phangle Lanjena duna leiriba angang sing asigi dama MCPCR gi maikaidagi hiram kayada paikhatpa yaba yaipa thorang sing lepa leitana paikhatli Khongthang asiki manung chana jiribam amadi Bisnupur jila yauna atai mafam singda game kaya pangthokhi Sri Pradeep Kumar hai Mental Health and Psychosocial Clinic haiduna IDP angang sing khangalaga kangna mafam singda koina clinic pangthui maduda koigi RIMS ki psychiatry amadi clinical psychologist ki team sing koi tawraga angang sing screening tawni angang chamagi manungda kunthra dagina nifu bawda mong amma natra amagi pungning wakhal gi laina nabat thengnai madugi manungda khare hena serious oibasing follow up treatment gi damo ekhoina makata na thabok pakhatragani Security Force na Kangpokpi Jila ki Kangju Police Station na konba mafam singda paksana tharamba popi pambi sing yanthatuna mangankre Police ki paunhai security ki apunba kangpu na ngarang songlong yauna honglong amasung wa phongkhul ki akoibada lam ekar kuntha romda tharamba popi pambi sing yanthatuna manganki mafam adura leiramba lautang chang ahum hardback ahum amasung thumbora ani meithaduna manganki loinana popi tharamliba mafam aduda maina chaklaba gypsy ani thengnaki Tamenglong ki Dance Forest Officer Joel Gangmain haidi Tamenglong jila da amur falkan pairakpagi sangwang khalakli haukiba pungni phunipan gi manungda julon puising amasung konram luching gi mafam singda amur falkan pairakpagi sangwang khalakli Tamenglong Forest Division ki maikaidagi khulkhul sing gi volunteer sing semduna lamsang paiba uchek makhal asi asoi engam thokdana paikhatpa yaba thabak thoram sing paikhatli amadi awareness program na singba thoram kaya pangthokduna miyamda uchek makhal asigi matangda bhab tahanbagi thabak sing paikhatli Joel Gangmaina hai Amur Falcon locally khoi pina tomon pui migratory bird ase handak chahi 2025 dedi yam masing hanthana Tamenglong da paira e hairam bani adubu last 48 hours manungda
Julon, Puiching, and Guangram roasting site that drastically masing yamna henkatpa ure. Tamenglong Forest Division na khunda volunteer hap tuna protection manager kaya chathaduna lai. Awareness campaign, poster campaign, football match kaya su protection measure ki part oina khunda amasung district headquarter da pangthoktuna lai. Tabiripa Pausi, Akasbani, Imphal Takini. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव एस्टिक लिसिंगनी कुनमंगा ngasi न्यू दिल्ली की भारत मंडपम दा हुदोखरे श्री मोदी ना लेबाक असगी R&D इकोसिस्टम की थबक थौरम सिंखेना कुमांग यांगसिल हनबा लुपा कोटी लाख अमगी रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्किल फंड हौदोखी नुमित हुमनी चुपना चथगदबा कॉन्क्लेव असिदा टुंगान टुंगानबा सरकार की अमदी उद्योग सिंगी खंग हैरबा मियोय लिसिंग मदी हेनबना सरुक यारी मिफम असिदा एडवांस मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बायोमैन्युफैक्चरिंग ब्लू इकोनॉमी डिजिटल कम्युनिकेशन इमर्जिंग एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एनर्जी एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट हेल्थ एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी अमसुंग स्पेस टेक्नोलॉजी यावना टुंगान टुंगान हिरम तरामाथोइदा खननेनगनी लोइनना मिफम असिना भारत की साइंस अमसुंग टेक्नोलॉजी की खोंजेलदा हेना खुमांग चौक्सिनबा अमदी हौगलकलिबा नाहा कयादा खुदोंचाबा पीनबा फंबाक अमा ओइरगनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नंगसी उत्तराखंड विधानसभा के सिल्वर जुबली थौरम गमरी लेनना देहरादून पांगथोकपा मिफमदा सरुक यारी मिफम असिदा मरु ओइना कला संस्कृति अमसुंग नाट की ओइबा वफमदा मीटिंग थमली राज्य असिना हौकिबा चही कुनमंगा असिदा पाइखलकलिबा चौखट थौरांग अमसुंग तुंगी याइफत थौरांग कयागी मतंगदा मरु ओइना खनगनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नुमित हुमनिगी खोंचत तंगरांग देहरादून थुंखिबनी खोंचत असिगी सरुक अमा ओइना ngasi राष्ट्रपतिना नैनीताल राजभवन की चही चाम कुनमंगा मपुंग फारकपगी थौरमदसु सरुक यागनी उपराष्ट्रपति C.P. राधाकृष्णन नुमित इंदी की केरला खोंचत तंगसी तिरुवनंतपुरम थुंगनी मांगना तिरुवनंतपुरम हेक थुंबगा कोलम लेबा फतिमा माता नेशनल कॉलेज की डायमंड जुबली थौरम सरुक यागनी उपराष्ट्रपति की खोंचत असिगी मनुंग चन्ना फेडरेशन ऑफ इंडियन कोयर एक्सपोर्टर एसोसिएशन की मिहुतचिंगा उनदुना वाफम कया खनगनी हयेंगना तिरुवनंतपुरम की श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी चटकनी भारत की नुपी क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका बुदन यांखैनी थोइदा माइथिबा पीदुना अहानबा ओइना ICC वुमेन वन डे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप की मपु ओइरे भारत की टीम ने माइ पागलकपदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना थागतबा फुंगदोरकली भारत ना ICC वुमेन वर्ल्ड कप 2015 की चैंपियन ओइरकपा अमसुंग अहुमसुबा एशिया यूथ गेम्स 2015 दा भारत ना तरुकसुबा मफम कलकपदा हानागी मुख्यमंत्री नोंथोंबा बिरेना थागतबा फुंगदोरकली सोशल मीडिया थागलप वारोल श्री बीरेन हाई भारत की नुपी क्रिकेट टीम ना ICC वुमेन वर्ल्ड कप लौरकपा असिमक लेबाक असिगी चौथोकजनिंगाइनी सानरोइसिंगी थोइदोक हिंदोकपा मसाना कया उथोक्तुना कप असिगी मपु ओइबा ngamlakpa असिमक अचौबा माइपाकपा अमनी मसिना हौरकलिबा सानरोइ कयादा अनोबा इनोट अमा हापलगनी अमरोमदा अहुमसुबा एशियन यूथ गेम्स 2015 दा भारतना सनागी तकमान 18 यावना पुन्ना तकमान 19 लौदुना लेबाक असिगी मिंगचत पुरकपदा नुंगाइबा फावी गेम्स असिदा एम्बलन चेनबा अमसुंग केएस मोनिका ना मथंगसिना बॉक्सिंग अमसुंग जुडोदा लुपागी तकमान लौरकपा असिमा राज्य असिगी अमदी लेबाक असिगी ओइना चौथोक चनिंगाइनी बिहार विधानसभा की अहानबा तांका की मिखल की भोट खंबा की थबक खम थेंगना कल्ले मिखल असिदा अहानबा तांका की ओइना था असिगी तरुकता विधानसभा केंद्र 123 अमदी अनिसुबा तांककदा था असिगी 13 विधानसभा केंद्र 123 मियामना भोट थादनगनी अरुइबदा मरुइबा पाउ मुखना हानागी मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेन हाइरी सही असिदगी CMHT स्कीम की सेनफम लुपा कोटी 95 दा हेंगतख्रे लांजेन नतुना लेरिबा अंगांगसिंगदा पुंगनिंग वाखलगी अनाबसिंग लेइबा थिंगनरी हाइना मणिपुर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की चेयरपर्सन कैसाम प्रदीप कुमार ने हाइरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव 2015 ngasi न्यू दिल्ली की भारत मंडपमदा हुदोखरे अमसुंग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ना ngasi उत्तराखंड विधानसभा के सिल्वर जुबली थौरंग मरी लेनना देहरादून पांगथोकपा मिफमदा सरुक यारी पाउलोइजरे